Yatna say ewa Kent Cap Coffee Shop Kumase Asokwa City Mall inside wa Eden Komotwetwe eba besomo ewa Akoma 87.9 FM and afei Akoma TV ewa YouTube Kent Cap Coffee Shop ewa Kumase Asokwa enuane bia opese wodi e free breakfast enuane ahodo tea cafe ene de keka ho bia ne abomodea ebra fei eba ne se fries any pastries ahodo nso a obenya bi adi amwani ade ba bia obetumi di ahoho atena wani emu asem eye Kent Cap Coffee Shop adawro ma wonom ana mai ba bia atena se yemfa enkomotwetwe emesomo bidi ade ama sewa sapon yele gospel jumtini Reverend YABS ana ebetwe enkomo wabodum bebre a Christopher dodo nam so asakra na womonya mesom so atimi akonkan eno tie na yele ne betwe enkomo ni ahwe ne nwumto akwantu na fe ba bia ene abrabo ede no abedro papa akwaba yeah Reverend YABS di no ba mu kakra ede amaye YABS no meaning say abbreviation initials okay okay Yaw Ajiman Bedu the saint okay okay enti me group na mete ne Yaw Ajiman Bedu and the saints nti eno ana no initials na YABS YABS okay yenimo emprempren de Reverend abeka ho de se wo ye nyame nipa nanso nkomotwetwe beko awie dodo na abehu saa wo ye papa na wabo gospel nyum bebre yenim nyum no nanso menye sure se dodo na no enim nipa kronti ye pese ye hyase e de frɛ wo nyum to mu na ye de besi asofodie no eso okay enyum to no ofiase afebe mu well bramia many fredi me hu se me kyerɛ nyum me ye choir master na me 11 years okay 11 years they are 1971 na ho na me hu se me kyerɛ nyum ewo ye krom se Chadumas enti na me koba bi na se ye tonyum a nganka SDA fo na me start free wo enti se be ko program na no mtaye convention me kwa kugina ase na me wie no nwom mo to nyina metimi akire kire all parts enti na me sua me hu se na ye be family de me ko churches ma me ko kire nwom okay nti edu baby na me join in singing band ena me do middle school me join in kwa ewo mampon okay nti singing band ne de me join in wo YABS Methodist ena me ba mampon ho na me wie form 4 ena me join in Methodist kwa nti me wie na me call me krom se Chadumas ho na me ko join in kwa fe na ne ate nti me na me hwe to kwa ropes de ma wo nti enum ansana awade efrem ama me be sakra ansana me shase atwere me nti that time sakra at the age of 19 nti sabre nambo 19 years 1977 79 sorry okay ne wo mfie sen the same was 63 okay my old man so ho fe pa amba akokora no nti so ukase 19 ena osakra ya ye ni ha Ghana ha ne de ukase wasakra ya ne fa ne se na wo subi mu ena Erade frɛ wo before se Erade be frɛ wo no na wo live your life se de abrante bi asi so no obo bra ne bia na se wo de na wo de Erade na asia na 19 mum na ufa anya medwuma no se well me ye wo meto asoro mu Methodist eti se fa ensanum cigarette num wi num nesa life na massam de manye bida okay me man for bad that kosi se me ware at the age of 27 okay me sakrai 19 na me ware 27 27 one ka bi anhweda David na de e ma me sakrai ne se de na me sua na me wo pa na enye wo me ho ye abufuo okay ene ntokwa
ene ayaka ene duru baby so na me bokro no kakra me wiwi me maame eje ne kotondi okay ena me sai na maame ne ton je ne so no yekua ni enti okay ena na me sister so amene ne tie nso eduru baby na me ko school mam sika eduru baby na sika ode maame ne so nti me boot me koje chop money na wose kwam fa so bi sika no me pay ni sika bi ama no kwam se mam sika so apo sika bi ama no odidi matem te duru ba bi na me yese menyi sika won hobio enti na me wie ni sika na okokwan so na me ba bi okore ni sika sa time kwense na na wo me kwanam dum sa bom no masa aha ne ko school a me jima ni pa to ni ane ni twamanum aha dakoro na oche me because onu ehun say the way I was here save sika na amount as I say enka onya no enuru ototo na ni so amene be ma me wo fio okay ena ode ba me so me ma nkasa ifiri ho no na ayesa be ka me ho me kwa sorry me tonyom de but na krono no abeka me ho enti me de call me krom seche dmase na me call me ma me so ti ma me jene no twa jene no hata na jene ne yewo asere ne omu hata no apaso sa ti me fura me ko sa no makoton adi si aha me sa jene na no makoton adi ti we betuma no se di jene no obo ba na jene na asa ana esa enti di mua na me kro no a me bo na ba akopɛ wa abonten brebi mi ko wi a articulator tie ena nka me koton adi akraka no aha na ho ode a ubetu na krofrom subi night club on on say baby I some there Bolga station na da ho enti mi ko na articulator ni si wona ne tie ne da ase enti me fine na me wuro no eba me ase o baby a we from you even say sika from to me war time it because na e sane be pono ba se me ni akire enti diwe ba be hia no ase o dim be hia time no wo ase o na me ko boku run about no mo ye sa be factory bi o no mo ye tie se nka me ko ton adi nkwa tie na ya anto nti me free akọ second and am ko sakra nti tie no ma ni akire bio okay nti eno no me kro no am bo na bonten na suba na mo mu ne de eno ane abufuo ne ntokwa ne ayaka na ende na ewo ho pa me sakra ikra me bre papa ansana abufuo no ejai eche pa me bo hu pa ye che eduru baby na so from awoka chem se okoko no a obu a efuo no obufuo te se de tokro bi da no akohye obojo anu apie da kro boko akohye mu mpie bio so me sakra na ade ba ko simani so pa ne se me ko heaven dina me pese me hwias okay anti o kan sa na mam yam hyehyɛ me ti me bo modena bo humpaye o ekyeye be me hu se manya abotre no from 79 no to 93 no ho ene me hu se manya abotre okay ne me bu timi fu a na ya aka so na me ho ande pa me timi no ya aka ube mi din kura me no bako ube mi din kan asama me no bako na me ni pa bebre o problem o ye ma de mi pa agro ni mi di agro na kaseti am ya me no benya problem enti eno so awade adom me firi mo ba sakra ne de mi hu nse bible say we free suru hu mo anwo obi a ontumi nhye nyankopon ahine emfa mo se ba wi aso nya eboneda so aye boneda wo nya boneda bible say insan ye boni ene awo ye boni
ene yetete ye boni muti obia adam oya adam asini bia ye de bonyin okay di wo a wadwene o se ususu se wotene no kra no twero no se wade tene ne etese ntomago fi ewo nyankopon anim ti kwa bia so no uba wi aso wu obi ani tie da kra etwase ye wo fofo ti anwo foforo dia enti ne se ze nye ye bon ebi bon so pa ebi so de ye nketenkete te se ye no ma na ye de hoahoa ye ho se me ye virgin wo ye virgin onum nsanda onum joto da onko disco onye enti wo de hoahoa wo ho se wo tene ba wo tene ne ndo ko nsem gem because ye wo foforo ete se si ye ye wo hoi wo ye Ghana ni wo maame wo papa wo bibia wo Ghana ha Ghana di na da so bibia untime nsori preko pese me koto aba ye to aba ntime ye Ghana ni nti me koto aba this all register okay to one register untime to aba ma etiefo adwen enkoso se ye na wo hye komo na se as a gospel artist and sana ye dia besi wa sofu dwuma ne nyame dwuma se de be ya atiefo be hu nipa ye no etwe komo onwuma a wabobɔ no fa ye fam kakra na ye hu nipa nipa kan nipa potia ne no etwe komo okay open more na pedada me pedada me ne dada no pa okay menu mo na ma me shati Emmanuel de toso miensa okay me shati mfiri fitiase no menu medikan ye oda mentiase oda mentiase majin kwado de muyebro odoya wanwado oda mentiase de tosumenu nemu ne nkwawo ne nkwanu ne nipa han ne han ne hwe ne sum ne suna ne so nyame nemu ne nkwawo ne nkwanu ne nipa han oh ne han ne hwe ne sum ne suna ne so de tosumensa Emmanuel onyankopon yenwo Emmanuel onyankopon yenwo Emmanuel oniyenwo Emmanuel enosuna yehenfiena eye bioson Edioson abusuo no mpo se ene ediotwe na so ebinu mo ha edioson no mpo wonya enti mame no me na kan nya me na manya nyansa akoma mame no me na kan nya me na manya nyansa akoma na ebeyeye unyamia semtinya jidi sebeyeye ebeyeye unya jidi sebeyeye unyamia semtinya jidi sebeyeye unyamia semti nyajidi sebeyeye enabido obi koda ya wansorio soda sotiase ye radiaye obi koda ye wansorio soda sotiase ye radiaye kokroko adiachio sorry my ye radiaye Nebukadnezar Nebukadnezar ahantenti odane abu evitu atwaso bebre goes on and on and on wow wonwum bebre nyame adom kakra nyame adom afeni asha abramo ase kakra na papa enwum no breben na woye wadwense opese wode enwum ye adwuma full time na challenges asabe no na ofam no na bi te say oh enwum to de me am be wi ase no han me nheda enye adwuma biada okay me nye adwuma ebra me wi form 4 na me call me krom no na me kire school fo nyum methodist na ye krom no no mo wo
afibi at the whole schools no omo singing competition omo show offense so as enti me call na omo ma me kire omo nwum omo call competition na omo di first na omo se me nya adwuma ho nti omo amfa first na ama wo na ma omo employ me wo school mu se me nyan nti omo koto nyan me yen nyan na me shepherd okay waka say shepherd nti na me hwe nyan no na me de kire omo nwum go that time no form 4 there enti me fa say we teacher enti sa kwa no na enti apart from sa nyan na me yen won for 2 years no me nya adwuma bi anwom to na na matoa de abedu sabre ya so fudie so be kan enti me ka se ma sheda ya adwuma bi a ma adwuma bi bre bi me try senka meye me digwa kakra tin ko farm materials na me de contract me e carpet me boka me nimded enti me nya adwuma okay ti how no na bi say because I been na producer why enwom no e wo say onya producer na wo de ma no e easy ma wana say wo bre pa me ana ma produce me ho free tete abedu sabre okay ebe Nebukadnezar no ne bo ma me konkron na John Mensa ba mu kakra but me ana me yem bibia na beginning de na me pe producer but me ye ya na me nya bi nti me ka say me ye ni mu na nkwa wono ye say me pe producer na aja obi director me say me ko dwuma abrosan so me nya bi me money pa kro ni di nti me koy no si demo me nya demo mra demo me ni ma de kro nti me talk cassette na me de hie mu na aja me de me say bo table so na me record yi ni mu na nkwa wodo pa won sesa da na me record ni nyina me de ko ma na say me no be me mua ya minim wan fi me kra say say nko ka kire me say e bia ko fa instruments fa ebo na fa breme me nim demo okay enti na jeze easy ti miana be ye ne kakra wade adom de edime sha ase ne se odo amenti ase no baby me call night was Central Assemblies of God ti me bom paye na me ko private nti me kan Bible me toilet no so na me hwe Bible mu na mko bie baabi o se sika wo ho na hwe ne papi wo ho ne nimdie ano ye adwini ane boodi nimdie pese o hye ho nso nimdie knowledge any powerful tool expensive tool eye adwini ane bo edin na me bisa urade se sa taxi ya search say no say sika wo wiase they say wo mu ka se obi e ka se o man mu ayeden wana ka jo se sika ni o sika wo ho pa nhwe ne papi wo ho gold bibia wo ho but ebebe na won sa aka yi so wo nim de okay na nkronkron no kire me se ensu esi wa obi na de nim de ye space obi na de nim de ye car team light mics cameras id mu yusu nyina obi na de nim de ye na ono de nim de aye no wo pa so mfa nchew ese otu tua bibi enti sa ene de nyesika na mse urade ne ma nim de bia no se na de na mde ama wa ya wutimi twere nwum wo twere nwum na oto a enye nipa de nti se me usika na minim enti ho na me ye madwen se me ye recordings but recordings minim kwa faso ye no minim ho idea bia nti me ko fa tape a na ma fa cassette na ma to aguso na ma pe keyboard na obi abo ama ye bo playback a bo nsa nwum no nam tape no one side me voice no one side na keyboard no so one side ti ma ya enye ti na me di ho nkomo na obi ka chem se na sa na ye recordings e se pen mixer e se fa mixer nti me ko sre obi keyboard mixer I say na adoma chede no ho but na nim de ne de nim hwe enti ye ko share Wesley College and I do the whole night and I'm record odo amenti ase nti sabre no odo amenti ase no na double tape cassette tape bi wo
the cassette ba ko shaha na de bi shaha na record and there no na me ye ne kakra me ko free cassette na ma siri pe ni ma record ma ko and this a ti program dia na ma ko ho ko am say ma ko sere so mo be ma to nyum a to ma me kwan na me to nyum na me say mo cassette ni bi wa ha de me tonton kakra na me ko Accra Ghana Films the baby on the ITV3 or na studio no Ghana Films okay Jimmy yen that ubuku one day na 5,000 in 50 pesos okay na na kind of 5,000 5,000 green banana okay na bondo nya ba okay na nya ba okay I just at it pa enti 89 asem na make na wo dim fie say 89 no manyini kakra enti me betonton we ni kakra na me ko me tonton kakra na me ko saa na me ye ni mu na nkwan enti ni mu na nkwan no eteki 1 year bi san na miniskenti me ye ni kakra saa na no so boa me because me koye recordings na me ba na magi copy ti the more na me tie no na me hu mistakes me next time me kono na ma ye corrections na ansa na matoa so ti me wie na na program bi wo GBC no na wo na program bi wo enti me koye na me force ya na urade ye madom ye friend sing along na me ba so na urade gina machi na nwom no hete the nyom no de mu na nkwan 89 no na enya gospel album of the year hete pa ende nyeska pa me kasi me nyeska na mbwa enu de wani ukaya ska na emu odu a onsa so mu pa di nkan wonwom to mu no sabra na be sen oh sabra na me nyini bia de but na was at the age of 29 na ye wo osono ba polythene bag bi adro so da ho okay ne minim se bi wo a e blue emtimi giskama okay that time mitimi me koton week bi anam ton 3,000 cassettes wana na woton me ana me record okay me ana me record me record a me konkran ti enu mu me toka se ne mu na nkon mu na me toka yes ka high down to link up to TV to fridge talk what see wow it's when you are within a space of and you wouldn't call name na a free 89 November December early 90s and I'm being access wow it's enough for there is some million the share Christmas until within 3 months there is a not for the whole kaneno so we nyum na be TV so 5 times now nyum no an hit ya en hit bio because na TV station here one and na time na mu yi no so no mu yi na nwumre na TV started 5 o'clock near upon 1 then to say na TV see so 24 hours and the TV started 5 o'clock the 5 no ombobo nyuma 7 o'clock no ma news the omo news na omfra bi interlude the gab be shisha ho be da ho a no mo de enwum na sha ho tie boa ma nkofo the whole Ghana there saa time na mo ye hu se saa bre ni TV ni ho ba ko pe na obi afra adwuma ba otene TV ho o tie news o ye o na nwum no namu enti e hete pa inspirations are now the tro enwum no na unya no wai oh rade say as a Christian there bi o ha me bompa ya na me ye Bible studies anu menya bi o so a mienu pe na menya na odayem bi o ha ne mu na nkwan say kan fa so nya ye crusade bi ko so Jackson Park a brony black man American be west Indies obey crusade the crusade na say me gina ho na de me hu ne say ono a wo preach no or King Bible John chapter 1 verse 1 to 12 and Bible no wa moa no say amoa no te say ene e hye ne nsem ne kura no and Sofo Douglas from Pona trust ono no o katwi no hwe Bible mu bruni na
ono no all kind brofo no on the Bible no but all kind from verse 1 to verse 12 or kind of pepper without looking into the Bible. I'm say hey until me to issue Yankopon read Bible good trim say the whole na idea say me the hobe yenum nti idea no ba me trim sa na wo hwa nti da krometi trotro mu na Benz bus bidi yanim na me firi kagete ekọ abrepo janshi emhu si atwere akire trotro na chi in him is life and anyum no si bitim ne mu na nkwa wo na nkwa no ni nifa the atwere ne han show the su okay su na ni so nti me ko trase no na me hwe Bible mu na me sua nti sa na anyum no ye se mi bi o unya idea se bi amenya anyum mfa bi a atemu down nti unya idea no hwa na rhythm no e friend say melody no asi witrim aha nti unya melody no sa afi na obetena ase apɛ wesa wode be hyehye nti metena ase se me twera e basa esia nice esia mu says okay aha nti me fa Bible no na me hwɛ mu a bo say nwom no etu mitrim te say de ye born radio so a utie no ti meti bass drums bibia te say de nwom no ya ye wi a ye bom nti na me twere esia hu says no an ti say wo hwɛ sabre no wati pen sofo ana oni omo ye gospel enwom na ene nne gospel nwom na ye wona ohun sensunsun bi wo ye die yi mu oh nsunsun ye de bi wo mu okay bi wo mu because ye time no na no kuremu na ya dwene ni sika so se me say ni mu na nkwa no say ye obi a that time afi na not despite no nyina si so me despite any your friend say a life no nyina a life madam for pa so enti ye no nyina na ehya ase ana ye peke ni say sika minya ye no senka minya obi guide me say fire adwuma we na ode mfumfa so asidan a nka bia me ba na me wo soro pa ba na me ni gidan sie ho nti me sika bia na dan no ha me de hyemu a feduru ba bi na sika na mabio na dan no so me wieye nti duru ba bi na ache say ayeden but me tena si hu se no that time anya futufuo bi angaide me wife na na otumfo nso na memfa oya ose bi a top plot bi otum ka se bi a ye kwa ose top plot 10 plots bit me ato nso me nto adentia ze me jova na ze ha kura se ha dem de just abibi wa maybe sa question because ene dodo na aka say oh ye hwe gospel nwom na tumi wom ye bre na you ya dwene ni sika so so ni adwene wo evangelism missions just so between obetonum no de atwe akra no a eno na ewo ni so enti na ti say the making say sabre ni say dan be business man enka me the for business but mu na nkwa na me ka say ye ton no kra me to ye no kra no jise demand ne ba okay be ba na me ton wi anam te wo say me twa guo mo ba ma beto debi demand ne ba we see me per 100 we see me per 50 we see me me hwe na adoso a ma go twa ma be da mo ma jim sika ma be pem ba bi atana ba wonim say as I say enka me bie shop bi ana say enka me koye bi guo na enti nan on so hwe ememrem se de nyom to na ye na okay they meet me akana say bebre wo ho a wotie nyom bebre gospel musicians in bebre a wotumu say ade a nyom ya asomasi tuwe oni talent no enso bia na dwene nsa nyom sika wo munti ena ode no ho aba ba hye on ye Ghana ha ye problem no we are not mindful for talents okay so ya dwene ni talent so but abrofo de omde chen ye no broni so nim se onimi nsuo ho nim dia onkom
Ba ye hu se obi aye ade no na ade na as why successful na yeso ye kwa akoye bi mi wa no so ye ni hu nim de ye mpe nim de no so enkosua so ansa ne ababe nti nim bebre wa utia utumu se network rango yi network rango yi obi o wa na studio this time kanen no ye nwuma e ko studio e fa lead guitarist bass guitarist drama we ye peke omo a omnim bo na do ko studio no ma ko record na ko studio engineer ba ko pe onetewo so o kwa mini studio bi mi monedi o na aye hater no atwe instrumentation no agu ni laptops enti o ba betwa nyimo se to nyum mamiti te o to ni nyina na o click hu se we ne o de no be fa no afre instrumentation na to yum na che se koto tin za yum we se we ba ya de no ye na sa fa wadwene fa wonim de bra create ye create lead ni mu na nkwan wo say me ana me de ma no e bo guitar fence horns panam pana panana panam pa panana 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 oh ne bi am bo tenor guitar da 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 tan tan ta da 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 tan tan e bo to be mo ko bo bass ni a cho so bonzi aha anti drums no ye ya ni ye hihye bibia ye hihye enti ade a ye create any ade a obi ye nti ye fa bi ebetima yepe okay enti me nyepe aha enti we nyum se we instead say ye be pet talent even so we ni na je ho kra pe obi owo adom no ti say me video say me ye video me no say me gina ho metimi amawo idea no but say minya obi a oye good obetimi a kire say aha so ye say me ye me video bi rasta minim wawu kai me editor bi ne oye rasta ras coffee minim sam aha woni twa me video no oye good bia onu na o kire say ye say je say de obekire wa ma wa ye no say do si ye clip no enfuno onti adoma chede no se wunnim wo pese wo ye na se wunnim de ehunnim de a pe obi wo hunnim de na onye Ghana football wunnim de ntia yeko World Cup ayenye talented people no wo ho yemfa mawo mo nkonkobo wo ye wo faase okay mini no watu sika wa yesi de na koshim how say as a musician like me na ma be gina stage na ya bo intro na ya bonus G na ma ko page anyom no F me talented okay be say intro no bo na me page na mentimi amfa key na e bo boy na I say enyema do ma so see current gospel artists are in way Amanus okay okay enti so we footballer na penalty keeper nko ane dem ye the ball atwa bo ship boy ane na monchen we talented from so we talented we need talent no okay we talent no pa ebe ye de me nwum bo a betibibia enwum bo radio so na ye npa mehu ye beto a mehu enye da mehu mistake we mitimi we studio no mo ye nwum bi o wa timi ka change engineer and say ha say sesan we bo we shewe timi say bibia ka say ma kire no no aye so current gospel artists who obi abaka say oh we dey or talent ba imprempre omo gospel oh baby we say Christian allow say okay we talented pa binim Florence obinim baby ebi wa otum so omo talent na oje no ne ade o tunu na otum say ade no e na talent but dodo no a otum say enwum no kura no say the way see can west is the way see you know say enye na line na ensem no bi wo hokura so the way o mo si ahihye no yes sa ese senka o hihye no na
message no kura wo de ba no enka akoma on say nwom be hater this one your message for the people what I say message for the people I mean been for me de enyem fato mamfa obi de enyem fato ya saponyum we wow ni se na usu ni pa dodo se ne omo wo sa condition sa no nyum na e fa wo mo be beto anayento yeah okay ebra nyum we mo bro foje me kama for Jesus hwe condition na Ghana wo mu ene nyum no time na e baaye no ni pa dodo se ne be fa wo mo enti nyum na wo de ba na ankasa no a message for the people what my nyuma what my susudua say nyum bi say no e baaye message for the people nyam my ba ko bi nsu a ho ne say we die wa bo nyum na nso nhyeda nya nyum sa menka me artist me ya nyum tuni enti me condemn obi ha hweye opese o ye gospel nyum tuni na wa waka se wutimi twro nyum kra mankofo a wonji o musika yi na opese bia obehu na utro bi mana e kwan da ho sa kwan da ho na me problem ne se me mpe obi a obetwro nyum na ma no na wontim fa ma abonti atwro nyum ma nipa bebre o mo ntimi am promote o mo ntimi am fa ma abonti enti se obetimi aye ho adwuma me nyum no de bia metena se bia nyum no foforo ba nti eya na de maye ndada no waste what I say nyum bebre wo mfon so enti nyum de be kase me twra esi a metumi aye nyum afa ho esi a mkase ya de yansa be meye madwene meye madwene anyum no beba oho nti me twra nyum ama obi ni ade ne de enye problem but say pa kro no betimi e de aba abonti enye problem mame okay but say pa kro no betimi e de aba abonti no ene hia me why your interview bi aka say e toda ye nhwe enyum no ne rhythm na ye mfa njaje nyum no na wo nyum bi a wo di reggae ena eye ya na bi mu susu se oh gospel dwumtuni na wo di reggae ye nyum no emfa enso enyum no ebefae my interview sa wana ka kire o misia de ai enyum wo hwe bible mu a psalms do re mi fa so la ti do eni sam bia ho ba ari ne fe no nyum emu asem no ena ye nyum o ti ase okay ena keyboard na mo bo no wo disco no eno an board the same keyboard ena bo na sore dem guitars no eno a instruments kura ekro no a friends say Shatta Wale ni mo use eno a na YABS ne so ne badunum so use enti so first do re mi fa so la ti do no yen eno ne the same ayi ni nyina use the only difference be mo ye emu asem okay enti me no be ye nyum no me best me start ye nyum no sabre na omo awiase no mo musicians na omo wo ho pa ye tu Bob Marley ena Michael Jackson enti me ye madwene se me sabre so ne nipa mpenyamsem o ka jese asori no na edum na wonti sebe nyankopɔ do wiase ni kura wonti no ba bia ti me ye madwene se me fa bible mu asem na mapɛ redeem nipa ni gye ho na me de aye ena ma me call regular okay funky line wo but no mentanto metimi aye sa Michael Jackson line metimi aye reading bia no wa metimi nye Shatta Wale ni die nyina metimi aye tie na akoba se sesia no ye ni ekire afrobeat ni metimi dia ibi no kra na say me dwene sa me dwene say sa ndwom ya abeba ya boys yi omo ye me be creative okay because ye bia no mfa na set tete de say me pe say de kane no na reggae no wo so a me fa ntinye enye ayi no asem no friends ye rhythm no nemom no message wo mu no du betimi afa rhythm a nipa ni je ho on say
ye modernism eso pe ade a ebe attract nipa yesu baaye no okompoano adentina no okompoano ne kopich adentina okoshi adam ho no binye nipa ho na nipa wo no mko marketplaces di baby a nipa wo adentina o John the Baptist o sheda ko tena asere so yankopon sheda ma no ko tena asere so ena obo asu wo mpoano Jordan ano enu na ye wo mu nwa se akwa bi ibo asu on sha atare ofura abo enwuma no de ya atare onidi oye nti saa nsenkyerene na wo no ho ena twi nipa dom de ba endi se reading bi wo ho na nipa nyina ni je ho so se me wo ma no bi wo fie uni mi mo mutie young ayi no Shatta Wale no mutie ene ho ayi no me de mat stone boy ni amatete omudin ba me shede ni ompapa okay aha baaku bom so Kofi Kenyatta okay Kenyatta ayese Kenya president your friend Jomo Kenyatta the Nigeria president the reference Nigeria okay Ghana president is reference Ghana aha enti se omudo mu ni mo mpa ba minimo enti sa omure dem se na omufa no ba yese me try bi me bi it papa ma me say say Daddy Lumba yenim no say oyobi a ota bo excuse my language we are senyom dodo na wait won cheche mu ya wodi amaye Daddy Lumba sa wo gospel bi ti say de nyame tumi ye ekoba sa metimi abo na sorry dem ana metimi ato na sorry dem ana kristoni metimi abo sa enyom na emfumso bi ama me ho oh so ye Daddy Lumba no wa bo asoro nyom no enu kire se nyom no ye bone okay o ta se o mu go asoro dem unim de na anu obi koda ya ansa na oba asoro obi kura ye worshiper e wa asoro dem obo adwaman obi e kwai master me ko ba bi ko kire nyom me mo asoro kurodi wie na kwai master ka kire me so mo siesie machi kama ma pe ba bi a meda oba oba ba gigimani eni obi a masakra foforo no we ya pegera meme ne nkoda okay kwai master go na mse masa we sakra enche wo be hwemase be pama yimi oh enti nipa ne yenhwe nipa njaage no okay se wo ye your friends ebetumi abase me kura me to asoro nwum me to gospel bia na Yesu no mini no ba me de mini no pa otimi mu me ne no wa yokofa enti se wo ye na se jiwaka na oba asoro nwum jiwaka no nyina ombo asoro nwum na omsa abo secular enti wuntimi enjaage ne sa se Lumba nyum o ne nyum se de ya asoro nyum obetumi ato no wa asoro ejinemu asem no nti yenhwe obi se woye wotu wiasenyum ene wiasenyum no bi kura ye futuo so wiasenyum no bi wo so a enye kura esedipa okay nti de ye futuo no de obetumi afa atie mu nsem ede aye adwuma okay ti papa say yenimu se wo ye sofo yi ni aba na sofo ma me de Lumba ta so ofie no wo ba enhyeda ha Lumba say aben wa ha na say mahunji mesum Jesus na what ma me fie na say mesum Jesus a wanka say mesum tegare na mesum Jesus a na me ba Yesu ko baby friends na suafo no ko baby ena omo ba no be ka che Yesu say awurade ye koto se obi di udin etutu ahomone na ye de ya stop no omu so mbe kama Yesu abo ni nsema mom o se ade na mo yesa de woni me mboaboa no ohwitim na hoan le obi me di be yensankyere ne be wake ama no na at the same time obeka se tia me de woni me mboaboa no ohwitim de ye de ye mpa ebo ne senko omu nyina be ba be kan ye ho ne ato gospel ebi so wato gospel na se me bono wo bifia emu asem no na kire amachi dede me pene nyompa ese so utie bi mitie ni mo ba me monyum secular for no hwan biem na ni mitie ni me monyum okay mitie no radio so okay mitie no radio okay because your body a unti nga so untie
me tie mu nsem no me hu de enye na no me yi ato atwene de ye no betimi fa de bombra me bra pani ne kan so mu si so no omo enye futufo enti ampadu no nyum ene akwaboa no nyum na no mu di tu omo ho uza ampadu nyum efutu mpa aha enti enyum no bedi kan kasa nye redem no ene kire ana nipa wo bo no Paul kan sembi o se ebinum kan sempa no wo eniaden so ebinum kan wo mu yefunu nti ebinum kan atutu peso ebinum so kan kapa ba enye denara Kristo asempa no eko yaka enti so de ne yefunu na eka no gina abonten na won pese nipa be hu se o de yefunu no kan ti wo se munyi Yesu ni a on preaching wa project Christ enti se jiwaka se obon bebre no yum bebre eya gospel ebe cancer obo jeze ni cheno what that se ko chodo then a methodist him only ebe cancer the boy ebe me twe obo tembi bi ja ebo na chi kwentu ni bobofu ni nyina ebe cancer na boy ni nyina e methodist hymns enti untimi mfa nipa no suban no se ne nabrabo ni ade enjaaje no oye sa wa mistake nhwe enwum na asem na ode ba no ebeboa wafa emwa wa wato atwene but uhwe se wo kan nsem bi wo ho a meka sa abachi de me peno nyum bi me peno nyum ba no nyum bi wo ho a den so emu asem bi wo se vense me mami nyime no cheda bibi ne nyum bi me refi honde mempe bibi sa no wo se me jimani amoma me nyo me pe me ma amoma me mpe ne hwa ne honde duru wa mentie nfa ho se ne redem se ye me de ene ade me huntimi nka njemza me nkope ma ana me pe ma asem na ya ye befa enya ye beto atwan iti ade china Shatta Wale ka se Reverend YABS opese wono kabom ye collaboration eto dwom gospel dwom ye hwe kwan se Reverend beji atum opese Shatta Wale opese ode meto dwom ye sofu pani from Paul Manson the kind o se abosomsomfo yi program no mo frɛ no invite na obekɔ on friend so me preach on e ko preach nyo na ko preach no obe preach a kyerɛ wo nti me Shatta Wale si opese one meto dwom mema na ba na enwom no mu asɛm no me na me determine no na be determine me na me asɛm na ode ba no a enya kai mento me ma na kwa so ma no nto okay enti me ma kyerɛ no the right thing na ya be ya mara e kama na ye koye show no so a me ma na dress ya me ma na ye no said ye obi nim Shatta Wale wonhu no da na o he video na onya ho asem enka what I say because Paul can say was say adebi o ho a question marks be brave wo ho adebi o ho a obi anya ho ase nfa say unnim Shatta Wale na ne video ebo uhwe na appearance a untimi condemn no ana untimi yeye obeje na tom uhwe nyom na bi ko abetuna ka say we Kristo ni pa o enso bi ana onim awurade what the mention in this condemnation na ya omo yeye no enye enye obi aye say nti o ye wiaseni obi aye say nti o ye wo say emu atan obi o ho a Nicodemus oko Yesu ncha anadwo no ye sofu pani Pharisee pani ko Yesu ncha anadwo okoye antene nka bio so di Yesu achi a oye Yesu suani owuye omena kosi Yesu otase iwo kan bi na omkoti Yesu ekosie no na chese woji Yesu di wokukuom minim nkramofo bebre a ombo mpaye omba asore na me ye program bi wo tek
all night baby nkramofuo frɛ pa nkramofuo frɛ me yɛbɔ mpaye ma wo mo but ontimi nyinani because oyi na nima na busuan oni busuan benya problem omo di Yesu di wo mo akoma mu but physically no onka okay papa yɛhwɛ onyom current ones a odi aba enyom no odi bi aba foforo ebi wo hen ye pe bi atie ye pe bi ato ahen ne ebenya bi enekra de bibia ye online I call Reverend YABS music okay baby Reverend YABS music ye de akogo okay e ba ya che oh me launch in 2nd April na 2nd April okay and I'm launch here bra me di my sister 3 years birthday okay 2 albums nyom ne title na wa my life kra title ba ko ye Otinini Ewadi otinini ha Ewadi ono kwafo ni otinini o Oya kron otinini Ewadi otinini ha Ewadi ono kwafo ni otinini o Oya kron ena ba ko so title ye o say ha hunne bonye funti mabon haw amumuyofo batewade hona ye papa tina sasi sunadi nokure na wani nkawade ho na wa ma de wakoma pe fa wakwan share nsem na fa hoto no so no be na ba ko kai wo bofo mbranti brem ansana na bone na ba kai wo bofo mbranti brem ansana na body na ba kai wo bofo umranti brem ansana na body na ba mese ena we ya bofre ochi na obeye pani isone na mekokonti na nkofo frɛ me ya oburoni na mitire nyinyi na yetuntum ene adwuma bamu enu mpoma me hu sɛ emrente hoda emre yini kasonti ochina obeye peninti kai wo bofo emrente brem no okay bebre nyum bebre ye call Reverend Yapson Reverend YABS YABS music okay Reverend YABS music you know with me and oya K and then K na okay ebeba see no so ebeba okay Reverend YABS music nyina monko to bi beda se pa se pen drive no so pe bia o frame a is inya store kra na de akogumo CD sa me de lunch na ze me de chiche okay omonto pen drive no omonto kakra mai na you know there but pen drive no so inya shop mfa nkogum ze omonto anwunu nyina jejai nti o frame a o bo me number na me bro is it number is it mo chere me online business na me turn online Hebeda sipa ene obra wanyama ene yatwe enkomo yani Reverend YABS ena atwe enkomo or the latest aba enche kra entibomoden se obekọ Reverend YABS na nenwom na odi aba no so wape bi etie yetena se ewo Kent Cap Cafe Shop Kumasi Asokwa City Mall inside wa baby a breakfast nnuane ahodo ne nnuane ahodo e ka ho nyina fe fries ne pastries so benya bi adie Kumasi de enwa ene Kent Cap Cafe Shop e ho ne yetena ya yede sa enkomotwetwi ebesomo ewa Akoma 87.9 FM ena fe Akoma TV ewo YouTube bedi ade ama sewa sapon ena so yebedo ase ama omo ene hwe